Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Xana ku miyela ka Dr. Joe Shirimani Khetla swi nga va swi karhi swi vula leswaku va ti humesa eka mphikizano lowu nga kona exigazeni ke? Tanihi ku vuqambhi ha swi tiva leswaku i mphikizano, ene ha swi tiva leswaku Dr. Joe Shirimani va ta va karhi va humesa album ya vona hi N'wendzamhala. Mr Post va ta va karhi va humesa album ya vona hi N'wendzamhala, na Benny Mayenga na vona va ta va karhi va humesa album ya vona hi N'wendzamhala. Kambe loko hi languta eka matlhelo lamambirhi, Mr Post ve le ku navetiseni kumbe ku promota album ya vona ya December, hikuva va vula marito ya ku hi December a ni tluriwi. Ivi na Benny Mayenga the President na vona ve le ku navetiseni ka album ya vona, hikuva va vula leswaku hi December va ya hisa tiko, na ku va tlhela va vula leswaku hi December a ku na nqambi na yin'we yi nga ta yimisana na vona. Kambe loko hi languta eka tlhelo ra Dr. Joe Shirimani Khetla, hi vona va miyerile swinene a ve le ku navetiseni ka album ya N'wendzamhala. Xana swi nga va swi vula leswaku va ti humesa eka mphikizano kumbe xana va lava ku copa ndlati hi December ke? Ivi mintirho yi vulavula na. Kambe mina hi ku twisisa ka mina ni twa ingaku ku va munhu a navetisa swi na matimba, ku ti promota swi na matimba ngopfu. Swi endla na leswaku loko se album yi ya huma vanhu va va rindzeli hi mahlongati ku va ya twa album. Kambe loko yi nga navetisiwi swi ta endla leswaku vanhu va nga vi na nyanyuko wona lowu va nga tolovela ku va na wona tanihi ntolovelo. Kambe ke a hi tivi tirhelo ra vona, kambe leswi hi nga fika hi swi tekela enhlokweni loko hi languta eka tlhelo ra Dr. Joe Shirimani. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.